Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yavuze ko igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 14 ku hoteli i Nairobi hejo kuwa kabiri, ariko ko ubu ari amahoro. Abashinjacyaha b'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga Irahe mu Buholandi bazajuririra icyemezo cy'urukiko cyejo kuwa kabiri rwahanaguyeho ibyaha Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire. Ivan Mowarire, impirimbanyi ya politiki muri Zimbabwe, yatawe muri yombi iwe mu rugo azira gushishikariza urugomo ku munsi wa gatatu w'imyigaragambyo yaturutse ku izamuka rikabije ry'ibiciro bya lisansi. Perezida Macky Sall wa Senegal witeguye kongera kwiyamamaza mu kwezi gutaha yatangije icyiciro cya mbere cy'umushinga wa gari ya moshi uzatwara akayabo ka miliyoni z'amadolari ukazahuza umurwa mukuru n'imijyi iwuzengurutse, binashobotse uzagera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga. Naho muri Congo, umugore warokotse Ebola yabyaye umwana umeze neza kuri uyu wa gatatu ku kigo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Ni ibintu bidasanzwe ko abagore batwite n'abana babyaye basimbuka urwaye Ebola.